He news hi zalen news atanga la kanie ke ni chuan thubel le phoch engma kan nei lo news ani dang angin koran pong don ani siamin sarkar laka anthu boy thelu nu doctorin SSA teacher tingen nimin samni pathum khan chief minister puraldo machuan office Mizoram SSA teacher association roi tu te akoma anhar sante angai thlak sakpa ka zertir tu te chu sarkar laka thuboyan thelu mek nu doctorin angen Chief Minister hian zerti tu te din mun siamram antum dan le zirna konga sarkar policy tlang puite alo shela anhar sanat lente chu achang tu department how tu te alo sai pui tur tho shilen enki minrington taka kalpui tha ati thu alo shela ne Chief Minister hian an polin sarkar laka thuboyan thelu mek chu nuk doctor ngenin sarkar tharin thilung tharin an din mun an ngei to don tin acha Mizoram SSA teacher association te hian chief minister hena hian lom thu an soya ana thojena tura du sakna hlanin an ngena te chu an polin rang taka an longai to tur thu an soya ne jenorni samni pathum thlaidar nga vel khan chamreng khotan tera bu fai phur traka che chol he traka chong famkima lengpui chu athi trakhi berbi tanga lunglaya bu faida turnin ache sol hian rem thangi chamreng ina del chia akhaltu Pravo Singh dampareng puilam khalnein athianpa truck khal turzong famki mahi handyman angin ashwayane famki mahi anche solna hian truckin adela nizandar kulechen vel khan lak chuania postmortem turin ZMC ashwayania driver ero hichu ngei to manilawa truckin adel in nei turem thangi po hi ngei to manilaw he news po hi zalen news atanga la kan he kumsamrukmi baikin asalum jinorin samni pali sesong khwa abaikin asut zolir kumsamruk chu aliam tor lawin aborala asutu po bongkon police te kota ain petonia thudanani zalen thudan danin jinorin samni pani kumsani samni pali thotane jingdare vel khan Honda CB nia shetchuan zolir hi sesonga asua aliam boy puyani line bike khalto hi alautlan hlangani Zolir hi civil hospital aizol pan puini in nimin nisomni pathum jingdari vel khan aborala nimin vek chanudar nivel khan vuiliamane sesong waimele bongkon police ten asutu bike khaltu hi ngorta kinan zonga social media lamate vanona tlendan tlang puite antar langbok heti la hian pizo hlere chutu lading liana limen chu nizan khan bongkon police te kota ain petonia thudanani Kachana tenlo subscribe pa milo insaka milo share sa khathin wangin lom tu ko sia milo subscribe pa milo insak zel turun koran sambu kache kalome